Assalamu alaikum, dragi učenici. Dobrodošli na još jedan sat bosanskog jezika i književnosti za prvi razred srednje škole. Nastavni sat pripremila je profesorica Maida Fazlić, a tekst čita Nerkesa Dreković. Usmena proza Bošnjaka. Dragi đaci, i na današnjem času govorit ćemo o usmenoj prozi Bošnjaka. Do sada smo nešto naučili, a danas ćemo nastaviti o još nekim vrstama unutar usmene proze. Da se podsjetimo šta ste do sada naučili. Narodna proza može se podijeliti na sljedeći način: bajke, basne, legende, anegdote, narodne priče, novele, pripovjetke, zagonetke, pitalice, poslovice, izreke. Narodne poslovice, izrečnice. Kako ste već primijetili, danas govorimo o narodnim poslovicama. Poslovica je kratka, gnomska književna forma, kazana u stihu ili prozi. Gnoma, na grčkom kratka, često ritmička, mudra izreka, koja narodno iskustvo, ponovljeno u više sličnih situacija, iskazuje mudrom izrekom, moralnom poukom, koja služi kao vrijednosni sud. Poslovici je bliska latinska sententija, mišljenje, sud, mudra izreka, moralna misao povodom kakvog slučaja, sudska presuda, ali se ona najčešće vezuje za određenu ličnost, dok je naša narodna poslovica bezlična. Poslovica možda bolje od priče pokazuje načine na koji je naš narod u proteklim vremenima razmišljao, kako je vidio svijet i svoje mjesto u njemu i u sažetom obliku iskazuje suštinu našeg čovjeka i našeg naroda. Narodne poslovice, izreke i mudrosti sačuvane su kao viševjekovno nasljeđe, prenošenjem sa koljena na koljeno. Brojni narodi su na osnovu događaja, ponašanja ili raznih pojava koje se nerijetko ponavljaju, ustalili svojevrsni izraz koji bi na osnovu tih iskustava predvidio dalji razvoj događaja, savjetovao određeno ponašanje ili ukazao na djela koja bi trebalo preduzeti. Kako su one poučnog karaktera, nije loše podsjetiti se nekih ili naučiti nove. Veliki broj poslovica i izreka nastalih prije više vijekova i danas se mogu primijeniti na brojne situacije i događaje iz savremenog života. U svijetu sigurno postoje na hiljade raznih poslovica, a Ismet Rebronja i Medisa Kolaković izdvojili su neke od najpoučnijih i najzanimljivijih. Izbor narodnih poslovica nalazi se u zbirci Budi nešto da ne budeš ništa. Ismet Rebronja, pjesnik, pripovjedač, romanopisac i esejist, rođen je 26. juna 1942. godine u Goduši kod Bijelog Polja. Bio je urednik i osnivač nekoliko novina i kulturnih događaja. Član je Društva književnika Srbije od 1974. Dobio je književne nagrade, uključujući nagradu Risto Ratković. Izložen je u više pjesničkih antologija, a knjige su mu prevedene na nekoliko stranih jezika. Živio je i radio u Novom Pazaru. Budi nešto da ne budeš ništa. Zbirka izrečnica. Ismet Rebronja i Medisa Kolaković su iz zamašne građe kojom raspolažu napravili ovaj izbor poslovica i izreka koje su nazvali izrečnicama, od kojih se jedan broj po prvi put objavljuje. Ovo je knjiga u kojoj su sabrane iskre narodnog duha koje same po sebi višeznačnom sugestijom koja iz njih zrači, iz današnje perspektive izazivaju razna pitanja, ali i daju mnoge odgovore. Faruk Dizdarević. Izbor iz zbirke izrečnica. Ako hoćeš da si dobar, ne čini drugom što tebi nije drago.
bliži dobar komšija, no dalek brat. Čovjek se po besjedi poznaje. Ćuranu je ćurka najljepša djevojka. Gdje se drugom plače, nemoj se smijati. Fali čovjeka gdje ne čuje, a ruži ga gdje čuje. I kamenja mu dosta. Knjigu učenom, dućanđi dućan, hamalu samar. Kakav je neko, znaćeš kad mu daš vlast, novac i tuđ obraz u ruke. Lahko je nabaviti kapu, ali mozak nije. Magarac u Stambol, magarac iz Stambola. Ovca koja se od svog stada odvoji, brzo je vuk pojede. Sila i pravda ne idu zajedno. Teško vremenu, kad ne uzdiže rad, no uzdiže laž. Valja primiti i zlo, kao i dobro. U svakoj od navedenih poslovica, izrečnica, krije se velika mudrost. Pažljivim čitanjem i promišljanjem pokušajte da doprete do te mudrosti koja nam se prenosi. Hvala na pažnji.